Sole u Kobi. Tarbija ġdida. Kitba ta' Marisabel Ebejjer, illustrazzjonijiet ta' Marisabel Ebejjer. Lulju wasal u miegħu ġab tibdil kbir għall-familja ta' Sole. Tarbija ħelwa jisimha Kobi. Sole kienet titaxxaq tħares lejn Kobi. Għalija Kobi kien qisu pupu. Imma aħjar. Kobi kien jiċċaqlaq, jidħaq, jibki, jixrob. U wara prepara ruħek għax jimla ħarqa. Imma fejn jidħol irqad? L-istorja kienet differenti. Kobi kien jarqod. Mal-ġurnata. Imma mal-lejl? Imqajjem u jibki kien ikun. Għandat l-omm il-missier, wara ġurnata mqajmin, kienu jispiċċaw jilabu aqta xiex maħwa. Dan billi jippruvaw jaqtaw xinu jżommu mqajjem u xinu jbikkih. Il-ġuħ, għandu l-gass. Għajjin tant li ma jistax jarqot, għall-ista ma tiqafx hemm. Kemm huma komplikati dawn it-trabi. Ġurnata minnhom, Sole meta rat li l-omma tonos waqt l-ikel, waħlet f'moħħha li tgħin. Imma kif? Bil-lejl wasal u l-maratona sabiex iraqdu lil huwa bdiet. Sole ġabet ruħha, daqs li kieku sejra torqod, iżda kif semat skit totali daħlet. Inkiss f'kamrithom u staħbit fil-gwardarobba. Wara sija bdiet tonos, imma malajr tajri l-annas li żveljarin il-ġdid. Huwa Sole ħarġet tiġri mill-gwardarobba u refetu bil-ħlewwa. Kobi kif ħass il-wens ta' oħtu waqaf jikbi u reġa' raqad fida. Wara ftit sigħat, kif rat li l-omma titħarrek, poġġitu lura fis-sodda, inkiss u marret f'soddita. F'tebqatajn kienet rieqda. Iktar tard mal-ġurnata, Sole semat lill-omma tajt kemm kellhom lejl tajjeb. Tbissmet kif semat lill-omma tajtek, imma kellha dubju jekk terġax tagħmel l-istess fil-futur qarib. Hekk kif bdiet tisforza biex ma tonoxx. Saħħa t-tfal.